Hadian ke jingklay jong ke sarkar jela bakin select banyak kendu ya ki bor ke sarkar India na ke benta ban bot dian halor ke jing pentrai kam ya ke line permit bat kum ju ru ban penrung ya ke tien khasi ya ke kernet ke bapra jong ke riti sensyar kari India ke seng ki samla pulia ke khasi students union kala pha ya ke jingkit bok kit weng ya ke sarkar jela bat benrap ru ba andalawan pai kan ai ya ke jubab ke ban la ban penhun ya ki paj ba jong ke jela habaya keren baru presiden ke KSU samla lambok star mar ngar ulaong baka sarkar jela anda kalawan pai kam day ban bore ika jingya kran ka mi na kani ka jingya lang bat ki day ban yathoru halor ka jingpan slam ka sarkar India ban aji menjur yaki artli ki resolution ki bala shim hapo ka ying dorba thau an ka jela ila shui na kapor tidak pakai kapor ba sarkar ji penduk ini ki nong ilam jong ka sarkar India ring tep ika jimi ika jingya kran kene ganti mta wai bakala long officially di pengguna lampa gerak kubor patenggan taka delegation nagal yang gini ki menteri ki sarkar ki squaban hukum rai kamde chu kapor nang ya buri ya IP ya keren kalau ada belum open lek mikit bok yang ya tak boro di minister balik kenduk sekarang dia ban khai dan kat juga ka penhun ban dokumen ni pajak senang jong jaj gede jong jala berkoi ta kalong bah menteri kam ya LP po ka bri nyutrep po jala berkoi bat bentuk yang tin kasi bat ni kwar bang keren sai ngasmo ba kamne chu ko por ba kan chulet dai injui ki ya keren do regani kan tim tangi kwar de kilet kan pen sai de basit basai ki ya keren ayu bat ki kita ki jingbo ba sekarang dia ka Islam haduk ada ya tak atri resolution katang ko bang keren basai knang ba insopo kum bejaj bende insopo kum jala bagi nya ini sekema namar lai ni ba yesha ni ya am katni gijing aktatien gijing wan tut berun sobar jala jumi hindai ngam senodon ko ka an pan yada tikari es haitan ja ka sarkar ba ka soto ban ka khat kamha ALP la de pas resolution ya mada se long andu arja khan re un ba adu muta ngimtep laki set senduk nu ya ka MRC badai ka state agar ta ngimtep dikatakan juga masuk ke dayo kamram jong sarkar ba kamram jong ekonomi kemat kamtam badan kabinet bagi selesai cepat ba ladak dilek bat ndak lawan pai hadin balada ka kendu sekarang ni ladaka sarkar India kan yaiban ba kadang examen ba ya kata resolution tidak tuju ban bila dak sekarang dia kan yaiong kan ya polisa tapi pej ka solution lai ka tang sisla kamdai ong hadu arspa selane hadu sejar sela dia kata kajing ong si dengan jong sekarang dia ong bahapan polis bicar semua ba kadai kajing bom buram bat kajing yupo ya ka ai ke balapas apo jing ba ko kapani ba kimdon ikhtiar kita gitu komot tinggi soban ong ba sekarang dia dengan keren saya lagi ke Manipur kalau laban ai jing pada bamla ban ai ke jela ka jong hagwi jela ambe tang ha ko manpur kita nakalan dan IP ko Mizoram don IP Arunachal don IP tekan ayu ban ai jela ambe kala jong kena jing dawa IP kam besu barang kema adu ka khandai sebab ka bunyo kalau bayang jing dawa IP dia arja khandai la pas officially rusun jan rupumut ki nong thawan jong jala ki nong thawan kumut kemdai ki rusumet ki represent ni pat ba jong jala tigri haba ki kim buram ya ta rusun ni kim buram ni pat ba jong jala ki kene kam besu ka juk mau lagi juk sai kene kam besu ka juk ko dor ngal ali juk teknologi kan nomdon kunu cengit don kaman kelak bandai ke jelajah lang ban bom jat lang baru bai bai don kaman kalat kelti ke don bet kita cengit hi kani ngasui bekalong kong political conspiracy kot ki an ba mut penyada ya kejat menteri jungi la syukur ke jengit pulih pas ke turu pulih te ngamtep ke ige ceng tulu ngatrai kita bosong sekretariat ngitip kema ke ige cuba pakai belai ki hapan hak pulih sa sekarang ni tekiah telah bantuan kita kini bantuan di bawah pajak wajib bantuan kita melakukan bantuan tu don jemut su ya don sekretariat hab ya paidin bet ya juk kendai bin hapat khat wi bat lagi nanti ipai baka KSU ru ka dawa ba ban setup kita ki entry exit point te kajayu gini ki entry exit ni jeng isa ka entry exit point la ba kedai si bentang ke ba ki long ki taki mat ni taki beniat badon ka jamaah resesi kasoka tu por man bingi budian mangi ong sedang nak ka kawat banakong kira pan benar pat ba ban klino ban li akot kot ribon di pomling ya tak entry
entry point nanti ring masuk long kena ke entry ban check mundir long ban check covid ti ngatrai ke sarkar nangi sekumat ke haban pasu pensai pajba apa kani ke MRC ke don sei menta ngiru ngimtep ki ong ada pamen apoi ko bonro na tip na gornor ka poi no ka taru ngimtep kasong ka sarkar dan pensai ke don sei gini mata Nipet mencuba ke sarkar ke involve itu ya ban identify gitu kita ban set up entry exit points. Nipet kiong ya kata first phase ke poi kata first phase nimpat yo iba kin set up kita entry exit points kan ni. Kalong kum ya kran nak por ko sarkar ngin sedang no nginyak sakmat rai pemolong tang iba peritang kecengpan delay taktik sulit se ban ong ba nginyak sakmat rai kum kolong ya kaan lo dulu baru iba tep kim don kamon ban putri kam le don kadau usulan dat ne gi jing ero ngi mlak pan tep kat me keling ong gedang pek ngila adap aman ale kumtah bai asoba kani kadai ke bangin mlak pan priang bai ki an pengi jawa ngi isule kana ke pos